Selam aleykum hürmetli teleseyirciler, haberler vakti studiyada men Alime Kaybulaeva çalışan ve şimdiki saatqa boyle malumat. Bugün Kırım Cumhuriyeti kunu buyuk tantana ile kaydetildi. Geçen yılın dekabr ayında 55 sanlı marşrut çalışıp başladı. Бахчисарайда Владимир Путинге қол tutmak için imza toplav noktası açıldı. Kırımda Kenide ava bozula, kar yerine Kırımda yağmur yağa, kımer yerlerde tuman. Gece güçlü yağmur Ahmedjit rayonunda elektrik temin etken uç tremeni yıktı ve birkaç mesken yer ışıksız kaldı. Bu suyun acı, Cangtanay ve Burak oyları oldu. Bundan gayrı Бахчисарай rayonunda İslam Terek rayonunun birkaç köyünde ve eski Kırım şehrinde ışık söndü. Bugün Kırım Cumhuriyeti kunu 27 yıl evvel Cumhuriyetimizde birinci umum Kırım referendum geçti. O vakit sakinler Kırım muhtariyeti gayrıdan tıklenilmesine kol tuttular. Yarmadada bugün bu münasebetiyle kütlevi kezintiler ve bayram konsertleri teşkil olundu. Bu haqda Ayşe Şulakova tarif etti. Kırışta klasik muzika Яңғырай Kırım'ın Nazirler Şurasında Cumhuriyet günü kaydetili. Yaxşı çalışkanları için medaller, hatırası atlar ve fahri yarlıklar. Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov, Tibiyet, Tahsil, Medeniyet ve Koy Hocalık hadimlerine mükafatlarını şahsen özü beri. Bu episi Yarımada'nın içtimai, iktisadi ve medeni tahsil inkişafına koşulgan isse için. Cumhuriyet Akademik Muzikalı Teatr Baletinin artisti Marlen Аджарипов yüksek mütehasıslığı ve semerli iş için mükafatlarga nail oldu. Переполняет гордость, радость, благодарность нашему министерству, нашему главе, то, что наш труд оценивают высоко, и когда вот вручают такие почетные грамоты, такие благодарности, это стимул работать больше, лучше. Bugün emde 10 yaş Kırımlı'nın hatırasına kırecek. Olar ilkede Rusya Federatsiya gражданы pasportunu elde ettiler. Kırım Cumhuriyet başı şahsen bu vesikalarını berdi. Получить паспорт из рук Сергея Валерьевича – это очень важно и гордо. Я надеюсь, это была не единственная такая моя награда в этой жизни. Хочу поблагодарить всех, кто устроил это мероприятие, и пожелать всем удачи. Я даже не думала, что так будет. Думала, будет, ну как, вручили и все, там, а тут церемония такая, даже не думала. Было волнительно. 1991 senenin yanvarının 20 kunu Sovet Birligi tarixında Kırım'nın hukuki ve devlet statusu haqda referendum geçti. O vakit Kırımlılarının ekseriyeti Ukraynadan tış olarak Kırım muhtariyeti tiklenilmesi için seslendiler. Lakin onların istekleri nazarga alınmadı. Kırım Kennedy Kiyev'nin idaresi altında kaldı. Devamlı 25 yıl beklemek gerek oldu. Tek bundan son tarihi adaletlik tiklenildi. Я помню, как проходило это голосование, то есть я не был тогда участником политических событий, но тем не менее, то есть видели, как это все проходит, видели тот подъем, который был у людей, когда выходили и голосовали за воссоздание крымской автономии в составе обновленного союза. К сожалению, на тот момент никто результат этого голосования не учел, несмотря на то, что 93% граждан проголосовало и поддержало это решение. Однако все мы понимаем, что это было желание остаться в дружбе, в союзе, в составе Российской Федерации. Bugün bütün Kırım boyunca bayram tedbirler geçi. Ava yaramay olganına bakmadan Kırımlıların keyfi yaxşı. Bu bayramını nasıl kaydetesiz ve Cumhuriyet günü aktan ne bilesiniz? Bu sualnen biz Ahmedjit sakinlerine müracaat ettik. Ничего не знаю, честно. Прекрасно отмечаем. Мы рады, что мы в составе России. Это самое главное. Все знаем, деточка, потому что мы, пенсионеры, самые активные. Важный праздник для Республики Крым. В 1991 году был референдум, и крымчане в большинстве, почти 93%, приняли за то, чтобы Крым был автономной республикой. 4 yıl evvelsi umum Kırım referendumda Kırımlılar Rusya ile bulunmak istegini Kennedy göstergen ediler. O vakit Yarımada muhtari Cumhuriyet statusunu pekitip Rusya Federatsiyasının subyekti oldu. Böyle karar hem de referendumda alındı. Kırımlıların 97%'ı Rusya ile birleşmege istediler. Ayşe Şulakova, Dmitriy Nizavoy, Millet için.
Бүгін әмде крещение байрамы қайдетле, бұл православларның эссас байрамларындан бірідір. Шерве районларында олар сув или оз бәдетлеріні кечірділер. МЧС хадимлерінің мәліматына көре бұл бәдетлеріні кечірмек үшін 29 ер азырланды. Құртарыжыларда бұл ерлерде болундылар 80 инсан небечілік япты. Байрам қазасыз кечті. Қырымда ФЦП объектлерінің құрылығы девам етмекте. Шымдық вақыт репатриантлар үшін Сарабус қасабасында 2 чоқ квартиралы ев құрула. Ахмеджетте есеполиетник меркез құрылығы девам ете. Бұл объектлер график бойынша алып барламы, яда базы меселлер бар. Жевапны София Шукурова біле. Бұл ерде тоқтамаздан цемент қарышыла. Шымды құрыжылар бірінші ве үшінші хатта бетон ішлеріні кечерелер. Февраль айында әсе тышқы безету ішлерге кечечеклер. Ішчелердің сөзлеріне көре ән қысқын басамақ бұл темел қойылуы. Одамы фахиетлі кечті. Полиэтник меркез эпысы студентлер үшін онайтлы эф олажақ. Авропа номинелеріне уйғын мөсеседе ятақхане ве спорт комплекслер олажақ. Бұлар эпысы мұва фахиетлі оқу үшін құрула. Федераль мақсадлы программаның да бір объекті Сарабус қасабасында құрыла. Яқында мұнда мескен комплекс пейда олажақ. Бұл репатриантлар үшін ваде етілген евлер. 260 квартиралы эв, 320 қорантаны қабыл етмеге азыр олажақ. На обоих домах ведется параллельно работа. Ведутся работы по устройству цоколя здания, значит, дома и по устройству колонн первого этажа, перекрытий первого этажа. Devlet Milletlerara Комитетінің векелері құрылжылыққа бұйық дихат айыралар. Оларының вазифесі федераль мақсадлы объектлер түклінілігінде кураторлық етмек. Бірінші невбетте бұл ішлерінің кейфеті ве муддет. Еженедельно, минимум один раз, а может быть и больше, все объекты, которые сегодня строятся, будут посещаться. Непосредственно на объекте будут решаться вопросы, ну, скажем так, требующие вмешательства Совета министров, муниципальных образований, ну, естественно, министерств и ведомств. Чоқ квартиралы evler ve Қырым Мойдислік педагогика университетінің полиэтник меркезі 2019 сененің декабрь айында эксплуатацияға тапшырылacak. София Шукурова, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Кеченлері Кундуз Ахмеджетінің бір санлы Ушинский адына гимназиясында 7-ші сынып талебесі 5-ші сынып талебесінің аяғына пневматик силядан атты. Бұл оқта сабақ Қырым тәсіл нәзірлігінің матбуат қызметі хабер етті. Тіби хадимлер зарар көргенге кереклі ярдам көстерділер. Бұл адисені өз незаретіне Қырымда бала оқуқлары бойынша векелетлі Ирина Клюева алды. Екі талебеде евлеріне қайтарылды. Тәсіл нәзірлігі ве оқу қорчалайжы органлары үшін огде тұрған вазифе 7-ші сынып талебесі силяны қайдан алғанына анықламақ. Бұл Русияде оқув мөсседе юз берген 3-ші ұжым адиседір. Евелері фажия Пермь шайырында олды. Бүгін сабайсе Улан Уде шайырының мектебінде балта ұжым юз берді. Артек бала меркезі Пермь шайырында фажиядан зарар көрген балалар үшін раатланув тешкіл етем. Бұақта халқара бала меркезінің елбашчысы Алексей Каспаржак хабер етті. Хатырлатамыз январьның 15-інде Пермь шайырында фажия юз берді. Екі талебелеріне пычақ алып талебелерге ұжым еттілер. Ең аздан 15 адам яраландылар. Девле Думада енді Русия мектеплеріне металла детекторлар или донатмақ тепси етілді. Милет телеканалының левхасы шыққан сон Ахмеджетінің коммуналь қызметі Гайдар адына соқақта ерлешкен 39-ші мектеп этрafында ерлешкен территорияны жиштырды. Хатырлатамыз кеймында ешіл ұсымліклер кесілген сон коммуналь қызметлер хадимлері артларындан темізлік ішлеріні бежермеділер. Ерде пытақлар, күтіклер ятайды. Бұл вазиет район сакелеріні ратсызлайды. Шымды бұйыр жиштырыла. Бақчисара Ялта елында еқылған терек дешетлі фажаның себебі олды. 3 адам оларының арасында бір бала пек қазаландылар, деп хабер еттілер ГИБДД дәресінде. Рено арабаның айдавжысы Ялтадан Бақчисарайға кеткен вақыт күчлі елден еқылған терекке ұрылды. Бұндан сон бұл машына қаршы елға шықты, андаллада арабасына келіп ұрды. Дейлер идереде. Қазада четел машинада болынған 11 яшлы бала пек қазаланды. Yol naqliye қазада әмде Лада арабасының айдавжысы ве бұл машинада болынған бір адам зарар көрділер.
Кезлев Сакина 6 мулкиет хырсызлығында қабатлана умумен алғанда бұ 220 рубледір бұақта ішкі ішлер нәзірлігінің матбуат қызметі хабереті. Полис хадимлері бұ гражданның қабатыны таздықладылар. Октябрьден декабрь айнажы ой евлерге вече шыт шыркетлерге кіріп, турмыш эшкияларны хырсызлайды. Эсасен бұ телефонлар ве аяқ машиналар еді. Шымды о апске алынды ве 5 жылғачы азатлықтан марум етлебілі. Кечкен елінің декабрь айында 55 санлы маршрут çalışып башлады. Сакинлер битумная көйінде нақлие юрмегенне шикает етеділер. Ама олар бойле нақлие иле құланмаға азыр дегіл екенлер. Энвер Аблезис тәфсилетларны біле. Çoxdan çox ricalardan son Axmejit şehir hakimiyeti bitumnaya köyüne xatnağın yanı avtobus marşrutunu qoşdular. İkinci tarafta sonki yer Garbi avtostansiya. Yanı avtobuslar test nizamında dekabrinin başında çalışıp başladılar. Paytaxtның sakinleri öz suratlarını topladılar. Регулярно пользуюсь маршрутом номер 55, езжу с Ашана в центр и дальше. Мне очень удобно, что можно прямо там сесть и меньше времени ждать на остановках, особенно по плохой погоде, такая как сейчас. Ездим мы на нем частенечко. Просто одно только не устраивает, грязные салоны, вот такая вот ерунда. И с нами, с пенсионерами, как обращались, так и обращаются. А так, в общем, все у нас. Маршрут отличный, удобный, практичный. Xatlarga nisbetten qaba laflar evvelki gibi aktual qala. Arabalar içinde temizlik de aydavcılarının insafında. Lakin esas sual başka. Evet rica ettik ama marşrutkanın yürümeyeceğimiz bu tamam böyle çıka. Statistika anlata. İnsanlar marşrutka Молодежная ve Moskальцо toxtavlarında oturalar. Bitumnaya köyünden avtobus boş çıka. Он не спальный район. Там так, несколько домов и, по-моему, одна двухэтажка. И все. Biz tek aydavcılarının sözlerine esaslanmayıp şehir şurasına yol aldık. Anda tasdıkladılar. Bitumnaya köyünden bu nakliye ile xatnamaya istegenler çok değil. Lakin onu yok etmeye şimdilik istemeyler. По статистике с Битумного, если выезжает один человек в сутки, это хорошо. В настоящий момент мы еще посмотрим январь месяц, как проработает данный маршрут, и после чего будем вносить предложение главе администрации по, возможно, видоизменению данного маршрута и целесообразности его работы. Şehir şurada kaydettiler ki 2019 senenin sonuna kadar Bitumnaya köyünün etrafında 12 katlı tıbbi merkez kurulacak. O yerde 2000 hadım çalışacak ve 100 hasta kabul edilecek. Eğer de bu marşrutunu biraz değiştirseler, kuruculuk bitken sonunu hepsi bir tıbbi merkezge doğrultacaklar. Enver Ablezis, Akim Bikirov, Millet için. Vladimir Putin'ge kol tutmak için sakinlerinin imzaları toplanılığı devam etmekte. Bugün Bahçesaray sakinleri öz grajdan noktayı nazarlarına bildirdiler. Bu yerden muhbirimiz Safiye Şukurova. Vladimir Putin'ge destek göstergen milyondan zeyde sakin endi öz imzalarını koydular. Olarını bütün devlet koymakta. İmza toplav noktası Bahçesaray'da da açıldı. Bu yerde insanlar faallik gösteriler, endi hatta nöbetler tızıldı ve insanlar öz fikirleriyle paylaşarlar. Mende veteranlardan 60 kişi var. 60 kişinin hepsimiz özel niyetler ettik. Hepsi Putin'e kol tutar. 25 yıldan beri bir şeyimiz yok idi mikrorayonda. Çünkü kurula, detsat kuru beri, yollarını yete, mektep kuracak bola, öyle yaxşı işlerini yete. Onun için biz kol tutamız ona. Очень надеюсь, что дополнительное образование будет набирать обороты. Он стал инициатором концепции о развитии дополнительного образования. И мне бы очень хотелось, чтобы и первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый этапы этой концепции реализовались. Поэтому я голосую за президента Путина. Он самый достойный кандидат в президенты, и у него не просто слова, у него слова не расходятся с делом. Вот поэтому и голосуем за него. Поддержать нашего президента Путина, вот, чтобы его обязательно выбрали, потому что мы все его уважаем. И мне кажется, он самый из президентов вообще мира. Хочу оставить подпись свою за президента, потому что доверяем ему полностью. Kırım'da Vladimir Putin'ge kol tutmak için 7 imza toplav noktası çalışa. Saylavlar gündeki koşuda ise 17 namzet iştirak etti. Onların ikisi namzetlerini özleri teklif ettiler. Честно сказать, я даже удивился, когда услышал, что у нас в городе Бахчисарае идет подписи поддержку президента, и не поучаствовать в этом, как бы, я считаю, что с моей стороны, как руководитель района, это грех, так скажу. Потому что мы все помним старую часть города, какая она была, в каком в страшном состоянии. И после приезда президента в наш город Бахчисарай
насколько он расцвел. Могу много примеров приводить, даже вот Ханский дворец, который во все времена никогда никто ничего не делал, хотя вокруг него сегодня много идет всяких интриг, но и тем не менее работа идется. И 1 миллиард 600 миллионов – это именно выделены деньги президентом Российской Федерации. И вы сами видите, народ идет добровольно, и какие здесь в очереди стоят. Честно сказать, для меня это было удивление. Бақчасарайда имза топлав ноқтасы тек бір күн çalışacak. Бір сат девамында гönüllілер 500-ден зәді имза топладылар. Хатырлатамыз, Ахмеджетте Владимир Путинге жемат қол тұтывы бойынша Қырым региональ штабы açıldı. Январдың 30-на қадар гönüllілер ve активистлер Владимир Путинні президент olarak сайламақ үшін Русия елелерінің имзаларını топlayacaklar. Март 18 күні ise сайлав olup geçecek. Қырымлылар мемлекетіміздің президентini ilki de София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Yıl terbiyecisi Ахмечит районunda en güzel terbiyeci yarışı geçti. Oz hocalık ustalığını rayonda yerleşken çeşit bala bakçalarının terbiyecileri taqdim ettiler. Bu mütexassislarının tecrübeleri buyuktur. Ballar da onlarını oz çıkışları ile kuvandırdılar. Yarış iştirakçıları master-klass icadi prezentatsiya usuli ve ameli derslerini geçirdiler. En yaxşı terbiyeci Елена Долгая oldu. O Ахмечит rayonuna yarışının Cumhuri basamağında taqdim etecek. Kırım energetik müstakillikке hazırlana Ахмечит ve Axyarda EKTS-ның kuruculuğu yekunlenmekte. Işık stansiyalarının resmi çalışı başlanması Mayıs ayına planlaştırılan. Bu haqda bizim Nebet Ikelev Hamas. Endi tezden Cumhuriyet öz elektrik imkanları ile kullanabilecek 2 sıcak elektrik stansiyalardan biri Axyarda yerleşe, ikincisi ise paytaxtda. Kuruculuk işler 2 basamakka bölündü. Bu ağlarının montajı ve idare etuf. Şimdi mütehassıslar sonki terimlerini yerleştireler. Kuruculuk meydanında Rusya Federasyası Energetika Nazirinin muavini Andrey Черезов bulundu. Без этих объектов в Крыму не будет энергетической безопасности. Вот в чем важно. Этот объект, он в принципе, он будет костяк, энергетический костяк, который позволит вот эту энергетическую безопасность создать. Вкупе с тем энергомостом, который мы построили. 2 elektrik stansiya, 4 blok. Birincisi bu senenin Mayıs ayında işe koşulacak. Umumen yarımadada 1200-1300 megawatt kullanana, 4 yanı blok ise 940 megawatt verip olacaklar. Ama Kırım'da ayrı podstansiyalar da var. Bunlar hepsi Cumhuriyet energetikası halinde bütünlüğü müstakil olması için yeterli. Bu kıtadan energetik köprü şimdiki gibi çalışmakla beraberlikte. У нас 850 мегаватт это будет энергомост и 2 станции, которые Севастопольская и Симферопольская с 4 блоками 940 мегаватт. Энергомост будет работать в том же режиме. Это даже еще лучше, что он уже есть, потому что Крым у нас сейчас работать будет в единой национальной энергетической системе. Evvelleri Cumhuriyet aman bütün energiyanı kıtadan alaydı. O kefede Kaf adlı stansiyaga yetkizileydi. Yekeni olğan Cankoy Ahmejit yolu bütün yarımadanı ışık ile temin eteydi. Şimdi onlarını böldüler ve çoxlaştırdılar. Gaz ile çalışan mürekkep sistema ekologik cihetten hafsız ve işançlı. Endi Kırım sakinleri emin olabilirler. Onların evlerinde her daim ışık ve sıcak olacak. Enver Ablaziz, Sakin Bekirov, Millet için. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21:30'da ise gelecek haberler informasyon programmasını Nariman Tarsinova ile kaçırmanız. Görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.